Nā, e whakahau ana a maunga rongo te kawa o Ngāti Porou i ngā tikanga tawhito mo te mahi praikete. Ko tētahi o āna whāinga he āta tui tui te mātauranga Māori me tōna whakapapa Māori ki ngā praikete e mahia mai nei e ia. I kōrero a te karere ki aia i tana whakāturanga toihau arā ko Te Wharepora, a sacred place in Palmerston North. Tērā te kōrero, tuia ki runga, tuia ki raro. A lot of the sparkles are about bringing the Māori of the universe and the stars into what I'm doing, that energy. Kei te tuia a maunga rongo te kawa i ngā para a tēnā kia puta ki te whaiao, ki te ao mārama. Most of the fabrics that I use now are unwanted and discarded. Clothes, curtains, linens, and I just see it exactly the same as what we do to people. We discard them, we don't see their beautiful potential. I see the beauty and the potential of the rubbish, just like I see the beauty and the potential in the people. Kua whātau e nei taonga e hanga ana, e whakaata ana i tōna aroha nui ki te ao Māori, mai ngā whakapapa, te mātauranga, tainoa ki te kapahaka. I just love it, I just adore it. I give thanks every day for being Māori, the music, the sense of humour, the family. But I get asked that question the most, is why is your stuff so joyful? And it's like, because I'm in love. Yeah. Tuia hoki tōna mana Māori ki te kōreko. I think when people see Ron Te Kawa's quilts, they're overwhelmed with the joy and the colour and the sequins and all of the love that Ron puts into his quilts. But they're also really political and they challenge our understanding of Te Ao Māori by presenting it in a really joyful and beautiful way. Sewing was about, you know, for the generations before me, was about having an honest occupation and being clean. Just being Māori and getting out of bed and saying, I'm going to do my own thing today is a political statement. Kei te puare te whakaata ki te whare toi o manawa ki te papa i oea, tai noa ki te hurai. Moana Makapelulei, Te Karere.